Đənannəđia ëñua nimrento. L'Inglisi The Greetings Part 1 الأموع التحايا الجزء الأول. موسى لوبدايدو آدمغا إلباس إندلمنيا كارتوم ولون لتانو أرغالا لينتر موتاو نانا إذا ولا لذا أنيون ندا نوبدايدا ندا إلو ولا لفو إكالين nda aga no yiringu wardano ngeni ngabange data idangi kurata nda no Musa ngeni ngabange data Musa ni kurata nda asechu Adam ngeni ngabange data Adam ni kurata majebetaw wala ndare darwanya majebetraw wala majenutaw. اليوم أريد أن أتتا السلام عليكم ولا السلام عليكم إنجليزي hello ولا hi. ndo nyen ngero nyen ngabanga ida tadamwa عليكم السلام إنجليزي ngabanga ida chumta hello ولا hi. Nyangar nun daya daga dengata hello nungwata hello, daga dengata hi nungwata hi. Nitia daya daga dengata bataw wala macha bataw nungwata ndongen ngero. Ana gangra, are you doing great? Hal anta bikhair? Igan nitia gangra. نعم أنا بخير. Yeah, I'm doing great. أنا غانغرانغا جوم. إيجان نتيا جوم إغانغرا. أنا نيغان رتيا. Did you spend a good night? هل قضيت ليلة سعيدة؟ نيغان رتيا. Yeah, we spent a wonderful night. نعم قضينا ليلة سعيدة. أنا نيغان روتي جوم. نيغان روتي جوم. أنا لباي لتتيا لانغرا. لباي أنواني أباندا إلي لورا ناناندا lebati tanyari nyira labai nda eda wona tatak nyere de nyeri na renga nenga tita ana labai le titialanga le titialanga an langre te chom indi lalanga le tite chom langra mache nyaga funga dran nyaga fo alo Dar es Salaam murabba 24 wey nyaga fo Dar es Salaam murabba 24. Oh really? Did you live in Dar es Salaam in Square 24? صحيح أنت تسكن في مدينة دار السلام مربع 24. nyaga fo na agabatta gale nyaga funga egabatta gale nyaga fo saura arra sabar bayin ndo egero egfa saura arra sabar bayin orn ega fo Dar es Salaam murabba 24 etia nyen ngara. Oh, that's great. Tamam.